I pozdrav svima ljudi, evo nas na novom klipu. Danas igramo Minecraft, znači nastavljamo serijal kako preživjeti u Minecraftu i danas je na redu farma. Znači farma kraj živina poljoprivreda. Znači šta vi dobijate? Dobijate hranu i dobijate experience što ćemo mi ostaviti za sljedeći put. Sad idemo, znači ko nije pogledao prvi klip, savjetujem ga da pogleda. I sad je jedan nedostatak što mislim da sam ispustio, znači odmah da kažem kako napraviti chest, znači kako napraviti ovu kutiju, znači samo ovako obložite s drvetom ovakvim i dobijate chest. Ali nama to ne treba. Znači idemo sada do, što je zabolo sam, idemo sad do drugog nivoa i evo naših kravica i svinja. A da je malo glupo što sam napravio vama farmu životinja, a ovdje sam dole biljke, ali dobro, malo sam napravio, valjda neće propast krava pa da ne vidim. To si jednom čovjeku desio, samo da znate. Znači, šta je sad bitno da napravite za farmu, jeste da imate ovako zemlju, ne morate ovako zeleno, možete onako prerađenu, znači i ovako rupice između, tako kako sam ja, i sad možete u nadogled široko i dugačko, ja sam to samo ovako radio vas. I sad šta radimo? Znači, treba će vam neka ruda kako bi vi napravili matiku. Tako se pravi matika, znači ja ću od dijamanta, a vi možete od čega god želite. I sada moramo ubaciti nekako vodu tamo, a to možete uraditi, stavite ovako 3 metala i dobijete kofu. I sada jedna fura, znači ja sam u game mode, ja se izvinjavam. Znači idemo, evo ubacimo u ovaj čašak i idemo i sad ubacimo u ovo test uzmemo i sad ne ubacimo ovaj prvi ni u ovaj drugi, već u ovaj treći, i onda iz ovog drugog stalno uzimamo i imat ćete tako beskonačnu vodu. I sada kad smo napravili ovo, znači dobijate ovako vodu i sad kako sad od ovoga da napravite ovo, znači samo da klik i dobijate ovu ovako izrađenu zemlju. Sad kako da se uništi, ili hodate ovako posle nekog vremena pa će da prođe, ili ovako skačete i onda se to uništi, ili uništite samo ceo blok. Sada, pošto ima šećerne trske, a šećerna trska ne može na ovo, ja ću šećernu trsku vama da poređem. Sada ovako fino dođem. Sada kako naći šećernu trsku i sve to. Znači šećernu trsku nađete ovako bude pored rijeka i kad se uništi dobijate. I evo mi to sadimo, vidite ovdje ne može. Znači samo posadite ovako jednu i onda će izneti vama. Ja sam iz game modu uzeo samo ovako kako bi vam pokazao. Sad sljedeće jeste ova pšenica koja je također izuzetno bitna. Znači šta s njom radite? S njom možete naći ono creeper tamo. Ne, evo ga. Sad ću da vam pokažem znači kako izgleda pšenica u divljini. Evo samo sekunda. Game mode. Sad ćemo da dademo pšenica, ova šećerna trska, znači onako kao što sam i rekao. Ništa specijalno. Sada, pošto je ova farma, pošto pravimo farmu, sad sam gledao piliće, znači kako, pokazat ću vam i kako da napravite automatsku farmu pilića, ali tamo nešto kasnije. Znači i morate naći ili u selu ili bilo gdje, znači ovako zasađenu, sad ću vam pokazati, znači zasađenu ovako. Ili da nađete u onom bonus chestu što na početku dobijete, ili ako nađete spawner neki pa tamo nešto nađete. I sad da mi ne bi čekali to 100 godina, ubijete jednog tipa, sad ću vam pokazati,
Ubijete jednog tipa, sad ću vam pokazati njegovu facu, samo da nađem. Gdje mu je faca? Gdje je faca? Vama, ja mislim. Da, znači ubijete osobu koja ima ovakvu facu, a to je skeleton. I on će vama da dobit ćete strele. Dobit ćete neki prah i možda ćete dobiti luk i strela, manje više. Samo da bude dan, evo ga. I šta sad, dobijete ovaj kao samlevene kosti ili dobijete obične kosti, ne, dobijete kosti, izvinjavam se, i stavite ovdje i onda ćete dobiti ovaj prah, znači bit će vam opcija. I sad šta vi možete sa tim prahom, znaš što sam se sjeba, izvinjavam se, znači na ovome samo desni klik i vidite kako on odmah poraste. A sad to možete s bilo kakvim biljkama, s bilo s čime. Znači tako samo, ali možete čak i drvo, možete i ovako, ja dobijem malo trave. Ali drvo morate par puta da bi drvo poraslo. I sad samo dođete i uništite. I to je to. Sad dobili ste ovih kao poraslih i sad ovih neporaslih, da tako kažem. I šta sada? Sa ovim što ne poraslih, to nemojte zasađivati, znači to je bitno za piliće, svinje, krave. Evo vidite, kako sad ove gledaju, krave kako sad sve će da dođu do vas, znači samo trebate da dođete do njih. Vidite kako fino budu srca. I sad će oni, da ne kažem šta, spoje se na neki način i postane dete malo, evo ga, malo dete. A sada, ne znam šta svinje jedu, oni šargarepe, da. Znači, šargarepe njima. Ja sam vam stavio kao mali ukras. Inače, kad uništite ovo, samo što sam to napravio iz game-a, da, ali mislim da se ovako može. Znači uništite i dobijete ovako i to je ovako da kažem komad samo, kompresija. Znači tako pravite. Da ostavim sve ovdje. I kad ste vi njih nahranili sve to, šta sad treba da uradite? Znači ja sam pričao o nekoj automatskoj farmi za piliće i ona će biti vamo. I sad da vam objasnim principima, evo vidite jedan red rupa, druga rupa. Znači ova ograda čisto oni to ne mogu da preskoče, a ova fontanica samo tako. Znači ovdje će biti chestovi, a ovdje će biti hoperi, to je kad nešto upadne, onda prođe dalje. I onda ovdje ovako sve hoperi jedan za drugi vezan i ovdje stavimo chest. Opa, izvinjavam se, mislim da ćemo morati ovdje da stavimo chest, samo ovdje ćemo morati izgleda staviti chest, ali mogu i napraviti da se stavi ovdje, nema veze. Znači sad kako napraviti te hopere? Treba će vam metala, ja imam ovaj metalni blok, što znači da mogu da pretvorim, sve ćemo ovako fino, znači vidite. Mogu da pretvorim u običan iron, znači evo vidite, ovakav u ovaj iron blok. Tako možete i sa dijamantom i zlatom i metalom, sa svime. I sada treba će nam drvo i pošto je to hopper ovakvog nekog oblika, opa, treba će nam chest, izvinjavam se sada. I stavite ovako. Stavite ovako, ja ga dobijate hopper i sad da vi se ne bi svaki put samo tako pravili, znači uzmete ovako štek, sad pošto je to malo komplikovano, ovako štek i ovako, i sad samo, sad sam se ja ispalio žešće, znači napravite ovako nešto,
pa stavite, znači držite ovako, samo prevučite, znači držite lijevi klik i ovdje i samo ovako premazujete. Znači prevučite, sad sam ja otišla na 3. A šta mi se dešava? Znači ovako 2 i ovako ću staviti štek i onda ću ovako 5 i imate 6 ovih. Sad ja to ne bi do sutra pravio. Kad potrošim to, otići ću u game. Tako da se vi ne smarate, a kišica da mi ne smeta. Znači kako sad to uraditi? Znači stavite, pošto vidite kako šta bude upijalo, a ti će tamo. Sad ću to da vam pokažem. Znači, ako držite shift inače, da bi mogli da postavljate, znači s desnim klikom postavljate, kad nadržite, ne možete, otvorimo ovaj operator. I sad upadne jaje vamo, i to se stvari vamo, ali u ovom slučaju kad mi budemo napravili često vamo, to će drugačije da ispadne. I sada idemo u game mode 1, i sad samo, ovdje mislim u game mode, a mora u game modu. Znači sad samo tako ređate. A ovdje sad dolazi do težeg dela, ni to nije pretjerano teško. Sad onako baš hoćete, u ovim ivicama sipate vode da dolazi sve ovamo. Znači, možda će neka kokoška ovamo da ostaje na ivici jaja, to neće ući, ali šta ćeš. I sada ćemo uzeti ovako pesak. Ovako ćemo ovdje staviti. Koferčićem. Ovaj je klasičan. I ovaj trap. Znači stavljamo ovako 2 klasična. Pa 2 klasična. I ovaj je trap. Vidite. I sada moramo da stvorimo kokoške. Kako ćemo stvoriti kokoške? Znači nađete jednu i one se pale na ovo žito. Ništa nisam dobio. Znači pale se na ovo. Znači kad vidite neku kokošku, ja sad ćemo mi konkretan primjer. Šta su kokoške ovamo? Gdje su ovamo kokoške? Ovo su ovce, gdje su kokoške? Kad ne možeš naći kokoške. Mislim, možda je ovo, su ovce. Su ovo možda? Jeste, chicken. Znači kad vidite sad ova videla ovo i hoće da je nahranite, sad vi nju pratite. Pratite. Sad ona vas prati, izvijavam se. Dođete ovako. Sklonite samo i to je to. I ona je ušla i sad je zatvorena i sad nađete još jednu kokošku. Evo ja ću još njih par. Hoću malo da ubrzam klip. Znači ja malo više. Treba sve se ori. I da vidimo da li je koja snela jaja. Nije jedna. Ali sad ću ja dobiti. Evo princip. Znači, vidio, mogu da ubijem. Ovako je grudveno. Hoće da se udari. Nećeš ti niti. Ali kon tamo da ne ubijam. Evo vidjeli ste sad. Nećete mi ući unutra. Znači, tako. I sada vi bacite to i sad će to da se otvori. Gdje vam je trap chest, nemojte stavljati vrata jer kada otvorite ovo, otvorit će se i ovaj. Inače evo tu je jaje. Znači sve funkcioniše. Objasnio sam vam princip. Mislim da je to što se tiče ovoga klipa. Kokoške dana nije to. Izvinjavam se. Sad napisao sam podsjetnik pa sam se zato setio. Znači kad dobijete ovu pšenicu možete napraviti leb i onda stavite ovako 2 pšenice. Jedna do druge. Ne, 3 pšenice ovako jedna do druge. I sad samo napravite i sad
a mjesto hrana. Evo, to je nešto najosnovnije. I nadam se da sam vam pomogao, tamo si smrkala, znači... Sad, što sad... Ajde da pojedemo jedan baget ovako. I... ne možemo ga... I... Ajde pojedite vi jedan baget. Aj, čao.